Litme sekala pemimpin agama kalak Yahudi, gelarna Nikodemus. Ia kalak Parisi. Ibas sada berengi idahina Yesus, nina, "O guru, ietah kami maka kama guru si isuruh di bata. Sabab ise pela bongasup perbahan tanda-tanda sengget bagi si bahandu adilakin di bata ras ia." Ngaloi Yesus, kukatakan man bandu, isi pelabong gejap di bata selaku rajana, adilakin ia tubuh pedua kalikan. Nungkun Nikodemus man Yesus, bancikin kalak si enggombelin tubuh pedua kalikan, labo ia banci bengket kubas bertinan dena jenari tubuh pedua kalikan. Berjawab Yesus, kukatakan man bandu, si tuhuna ise pelabo banci bengket kubas kini rajaan di bata, adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Manusia tubuh ibas orang tuana nari secara daging, tapi ibas kesah di bata ia tubuh secara pertandin. Maka ula atendu mamang adiningku, kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Angin rembus kuja Atena, jana i begindu sorana, tapi la i etahendu i janari rehna, entah kuja perlausna. Bagai kame pe kala si tubuh ibas kesah di bata. Nungkun Nikodemus, bacikin jadi bage. Berjawab Yesus, kam kap guru kala Israel, lakin ia tehendu kerna si enda. Kukatakan man bandu, si tuhuna kami ngerana kerna kai si etah kami, dengan iturikan kami kerna si enggo idah kami. Tapi sekala pe kam langit karena barang-barang doni enda pe aku ngerana, lakam te. Apai dengaka karena surga. Ise pelabo pernah ku surga selain anak manusia sinusur i surga nari. Bagi i peganjangkan nusa ni pe tembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si isuruh di bata i peganjangkan. Gelah kerina kalak si teman bana ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri kerin. Perbahan kelengkel ate di bata doni enda, maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah kerina kalak si teman anak lama te, tapi dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri kerin. Sabab di bata nuru anakna kudoni enda, labo jadi hakim, tapi jadi si engkelini manusia. Ise si teman anak la ihukum, tapi ise la te enggo kena hukuman, sebab la ia te man anak di bata si tonggal. Hukuman mekap terang enggo reh kudoni enda, tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang, sabab jahat perbahanana. Sebab kalak jahat la atena ngena terang dengan la yang ku terang gelah ulah terida perbahanana si jahat Tapi kalak sindalankan si ngena ate di bata, reh ia ku terang gelah ije terida, maka kai si bahana suwe ras kai si ngena ate di bata. Kenca bage laus Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea. Dekah siti ia ije ras ajar-ajarna, janah mempridikan kala sita. Yohanes pridikan i Ainon, deherkan kuta Salim, sabab ije melalalau
Terem kalak rendahi ia gelah ipridikan. Paksa si Johannes lengah ipenjarakan. Piga-piga kalak ajar-ajar Johannes rubat ras kalak Yahudi karena aturan pembersihan rikutkan agamana. Maka idahi kalak enda Johannes jenari nina, "Oh guru, ingat duka nge siras baru enda ilepar lau Jordan dengan si ituri kenduman kami karena ia kenduari ia pe empridikan jana enterem kalak reh dahi ia." Erjabab Johannes, "Kai pelabo idat kalak adilakin di bata merekenca manbana. Kam jine jadi saksingku, maka pernah ngaku katakan, labo aku raja penampat si ijanjikan di bata tapi aku disuruh di bata leben asa ia. Pengantin si dilaki kap empuna, pengantin si diberu. Sinaru si dilaki tedis dengan megi-megi, jana meriah ukurna asum begina sora si empoe. Bagema aku genduari tuhu-tuhu meriah kelukurku. Ia harus lebih ipehaga, jana aku lebih ipekiti. Ia sireh isurga nari beliden asa isepe. Sireh idoni nari doni empuna. Ia ngerana karena silid idoni, tapi ia sireh isurga nari ibabo krina sinasalin. Ituri kena karena kai si enggo idahna, ras kai si enggo ibegina, tapi isepe late nandangi si ikata kena. Isete nandangi kai si ikata kena i aku kena maka dibata benar kap. Sebab kala si isuruh nge empeseh kata dibata. Janah manbana iberikan dibata kesahna alus serta. Bapa engkelengi anakna, janah kerina iendeskan bapa iteruh kuasa anak Isete man anak i alo kena mekegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Tapi si ngelawan anak asandigan pe lah ngalokan kegeluhan si rasa lalap jana ia lalap iteruh hukuman di bata.